Hato kecing sengat thma chung ke US pat ke Iran kala kot no hiar thma biang ke Israel ya ke Lebanon hangne ke de katau ba bala khang biang ya ke Duria Hormuz sisngi kecing sengat thma pedeng ke US pat ke Iran ke Israel kala penjuri kecing hiar thma ya ke Lebanon Persia ya ke kanhun leno Hezbollah kat kom ki khubor da ki spangur kla masau patiap haden kane ka plan sangat thma jong ka US pat ke Iran kadang sakut hatdo jong ka jing khlat no kham tam haden bo vice president jong ka US J.D. Vance ula penmena pa ka Lebanon kam dei ka bantah jong ka jing terwa pa sangat thma ha ka ju kapor ka IRGC kla bitar jur halor kane ka jing har thma jong ka Israel bat sa sisen pan kala penbor pan khang khrda pe ka Strait of Hormuz ke Israel kadai ka perlok jong ke US hakatma ka berang ya syakman Persia ya ke Iran ka blastang nado ka pu pratarek ubnai Februari jong usnam arajar arpondreu nrei hasua ki agenda bar ki mission jong ke US ke Iran bar ke Hezbollah klalong ki nongsion jong ke Israel taki posnam om tangkata ke Israel klai kando ya ke jingsya thombor arteli kiliang na ka Hamas akasa bar ke Hezbollah Lebanon haden ke jingsya penia pathar haka nyotere ku Oktober usnam arajar arpulai kum juruk ki Houthi na Yemen kilanang penisok syuk haki jeng thombor parok ki dai ki prosi jong ke Iran kumta na lor ke US ke Israel klada penilai Persia ke Hezbollah nadu ka nyotere ku Oktober ka thong jong ke nekari kalong ban penduk ye ki jeng ma jong ki leno kumta wada pedeng ke jeng sengat thma ha pedeng ke US bat ke Iran ke Israel klabeteng ya kene ka kam Menteri Rang Badu jong ke Israel Benjamin Netanyahu ulaong ke Israel ka kersian ya karai jong Presiden Trump pan pesangeno ya ki jing thma Persia ya ke Iran na ka banta artayo lada ke Iran kan prino mardor ya ki duriau ba pat pesangeno ya baro ki jing thma ya ke US Israel bat kiri ki badon ha kane ka than Henry ha ka wepat ka jing tho bakarpang ulapan rapro ka Amerika klai thu ha ke Israel baka kular pan pun urlong ki te ki thong ki banta ke US ke Israel berkiperlok jong ke Israel ha kene kathan ha ki jekran ki bansawan ka jing sengat thma ka ba artayo kam ken thup ya ke Lebanon kat kum ke jing penmena patmai ki sipaya dari jong ke Israel kila penjur ke jing trekam jong ki ha Beirut ha ke singi balang Menteri Kampuing jong ke Israel Israel Katz ula penpau bak sipai jongki kila penlong ke jing thombor ba kendet ya ke Hezbollah ha ka bak lasiat palat sispa telik namding tang hapo siminen kini ke jing siat namding kan thop ya ke Beirut ka kisat beka bat ka than syati jong ke Lebanon Menteri Kampuing ula banjur ban penia per ke jing le Persia ha pedeng ke Iran bat ke Lebanon khnang ban penkelai ke jing sisa Lebanon ka bak khampau nam kalong bak Hezbollah klai sok bat ke Iran pan siat namding se Israel hau benai peladap kum si benta mesiu keliang ye kecing hiat thma ke US Israel ki bala peniap ke kecing em jonoi lam bak ledo jong ke Iran wa Ayatollah Ali Khamenei haka wepat kaliang Menteri Rang Badu jong ke Lebanon Nawaf Salam ula penpau ke sipai Israel kila hiat thma jori kinong song snong ki bapun briu ha Lebanon pat bon ki mesim kila duno ila ke jong kecing em pat ula pan jing Arab ne ke perlok halor kini kecing sya thombor ha ka ju kapor ka kai phot jong ka tanat ka koi ka khia jong ka Lebanon kai thu ba kuma sispa prapu arngot ki breu klayap ha ka te ki sya thombor ka ba khadu jong ka Israel ba sa praspa khandai phongot kila mansau haden ka jing har thma jong ka Israel ka Iran kala khang biang ka Strait of Hormuz kat kom ka khubor jong ka fairs ka jing ya lenti jong ki jahat kit pniang ling pa ka Strait of Hormuz kila sangeno haden ka jing har thma jong Israel ya ka Lebanon ka Strait of Hormuz ka deka we na ki jaka khanglat ka bahetam na ka banta ka jing penpoi pniang patkas ha ka perthei na pedang ki we pat ki mar basalan arpo persen ha ka perthei kala ya lingba ka ne kalenti na do pa ka IRGC kala kam ka jing sinsar haden pa ka US Israel kala hiat thmai ka sarkar kelalong palat si penai naduk belakang ye ke Hormuz ka bala penjur ke jing kiudor je ke boarding kat baka bu jing mai ke jing kiudor ke mar ke mata bar ke jing hiar kayu ka kot ha ki te kiri Vice President jong ke Amerika J.D. Vance ula pentikna baka Lebanon kam de satya ka banta jung ka plan pan sange ASEAN haka pratariku April haba keren sekinong thok kubor ha Budapest Ubans ulaong nga try ba kinong Iran kala perkhat baka jing senget thma ka kan thop ke Lebanon bat kam siam lalong komta
Nyem siam la ai kata kacing kular, kacing temu jong kane kacing ate kalong, halor kacing elek persya hapadeng ke Iran, bat ke Amerika, bat ke perlok jongi Hakakov, lapan rapiang Uvans. Hakawe pat kaliang Menteri Kambari jong ke Iran, Usayyid Abbas Arakchi, ulaong baki kendon jong kacing sangai ASEAN, hapadeng ke Iran bat ke US, kilong kibasyai. Kaperthai kayu ye kicing peniap riu hal Lebanon bat kaperthai kapej lakan na ye kicing kular jongka laong menteri kendiat kenta hadin bala pesangai ASEAN presiden jong ke Amerika Donald Trump ulapan mena bakin don kicing buk khajana thamai ya ke Iran ulaong ru kano kari ke bapan biang kitiar sipai sya ke Iran kan sya pengat khajana mardor bat barok kimar beladi syari Amerika kanong 100% kapan sapentri ka mardor bat omdon syuk kano kabandang penkela suai kane utrom ulaong ru haka pratrek April ba ke Amerika kane trelang bat ke Iran kabangla penti kena pakala ya lingba ya ka kabanlong ke regime change bat omdon kano kacing prispa uranium da ka trelang bat ke Iran kan ti bat wenglut ya nuklear B2 bombs kibla tiap jeliu hapok kacing pejngor ke batikna da ki satellite ngidangnya keren bat ngin sedangnya keren halor kacing pelaj ya ki khajna lem ki kendon bat ke Iran bon ki khatsan teliki mat la dia pane menjurlang laong utrom kumjuru haka pratrek April ulensi kraham senator jong ka United States ulaong ngadon kacing syania ka bakrau ban penkut no ya kacing sensar penting jong ke Iran sa sisen na ka banta paro kermen lingba kacing telok kan sa urlong ulaong naduk kasngi ke bandingkong ba onda kane kelakot ke Iran kan omlong syuk kari ke bakersan yaki kamle no kin syak syuk bandon yaki program penbethai namding ban berngam ya ke Europe bat ke US bat kin syak khanglat junom ban yo ikitiar nuklear laong ukraham haba ong ya kata kat kum ka kubor ka New York Post kanong ba ju ke Pakistan ke Islamabad ka ikomba ka de ke Jaka ke balak banlong na ka benta ke kernya suk hapdeng kineki ar telikiri ke US bat ke Iran ki kubor ki bakamnya ki thu bau bans on selam mi kenoya keren jong ke US na ka benta ke kernya suk ke bandingkong bat ke Iran ha kasih sajan